Russia President Vladimir Putin chuan diesel ton sing ni zet Arctic Circle khovel marto ba lui pakhata abuak lo wangin state of emergency apuang zirtop ni khan nairik khobula power pack namuna diesel tanker diesel da khom na jem atanga botran ani a diesel chu abuak na mun atanga mel sari a ebana lui tui afinta ka wangin tuirong po asen dukvek mai ani emergency pon chan ber ero athian fai turte tir bel atul wang ani he thil thleng hi ni nu a chau hriat chu ani a president athin rim hle ni a hriat ani bok he call hi Norilsk Nickel Company ta ani a Khovela nickel le platinum lai chuak tu pol lian tak an ni Khovel malak dan chungchanga President Putin achu company chairman chunga athin rim hle a engwangin nge ni nu a chau hriat chu ani hetiang kopa thilpoi hi social media atang chawa kan hriat ti in company chairman chunga zo na siama thil thlen dan chui chiang tura thu apek rualin chairman po aman ngal bok Norilsk Nickel Company thu chu chuan thil athlen rualin hriat tirna te chu ahun taka athei angangin kan puang chuak an ti ve thunga diesel buak chan bera angai dana vurvo na ya mun vo joka ani rualin tunlai khovel lum zual zelin leinuai vurte ti tuiral tirin diesel khol khom na jem bante atlak niam tir tak wang ani luituya diesel thian fai turin US dollar makta duai sang khajanga sengin kumnga atanga kum som chung hun adu tur thu mithiam te chuan an soi Norilsk Nickel Company tan tun hi avoi khatna ni lova kumsang ni som paruka an company bula lui tui sen chan po an ma ni wanga ni ti an lo puang to ani Russia Natural Resource Minister Dmitry Cox chuan tui chunga lang diesel chu halrala ten fai an pom lo thu asoya low chemical decomposition and softening maga ti dala thian fai turin thurona pezo kani asoi anga ti tur chuan sipai chanpuina le emergency department chawin an ti theyang ti in asoi bok ebana lui chu athuk lo em awangin longmanga diesel ten fai athei don lo bok ani